Ngiyakhuleka kumagumbi amanomhlaba, ngiyakhuleka kuy'ndlondlo ezinhle. Indlondlo le ekhulumayo umntwana Makhehla, sanibonani. Ngizonixoxela nje namhlanje nge-initiation yami ukuthi yathi mayiqala kwase kwenzakalani. Ngithe mangiqale yami initiation kwaku-February. Emva kwey'nyanga eziwu-8, after 8 months kwaqala indodakazi yami. Unumber 2 wami ngoba unumber 1 umfana. Number 2 indodakazi yami yaqala i-initiation. Kwakunzima ngaleso sikhathi mayiqala i-initiation yena ngoba hey ngendlela kwakunzima ngayo yakhe yaba aggressive ngoba nje bavele bamtshela kahle ukuthi akabuyele emuva, akabuyele ekhaya. Wayese university ngaleso sikhathi. Wabuyela ekhaya. Wakunzima ngifonela ngibuza ukuthi manje ma ngenze njani kuthiwa. So ke kwangeke ngize ngenze lutho ngoba ngangeke ngize ngiqamba amanga ngithi mina akenze kanje. Ngamtshela kahle ukuthi ayi ngicela ngangibali azi kahle ukuthi i-decision ayithathayo ngiyayisupporta noma ngabe yiphi i-decision ayithathayo because akukho ukuhlehlela emuva la mase kuthiwa qala umsebenzi qala wenzeni fayile uqale ngoba ngiyazazi nginalo ulwazi lwalokho ukuthi mina eyami ikude kakhulu initiation kwafuneka iqale kudala kabi kodwa ngezimo ezithile zokuthi kulokhu kuthiwa uyamiswa uyenzani kuyashunqiswa emsamo kulokuthiwa lento ayaziwa la ekhaya uyayibona nje lento le iyadida yenza ukuthi kwawena usangane ekhanda so ngaze ngathi ayikumntana mangeke ngiyenze leyo nto mangabe ukuthi bathi akayeke ese-university kusho ukuthi akayekele wangitshela ukuthi hayi uyahamba kuye ekhaya wahamba waye ekhaya ngahamba ngayothatha iy'mpahla zakhe emsebenzini. Eyami initiation ngiyaqhubeka nayo ngiyahamba mina ngiyekhaya e-KZN ngiyokwenza kufanele ngikwenze cause njengoba kade ngisho kunina ama-video ami maniwalalela kahle nizowezwa amaningi ayachaza ukuthi kuba nendawo la bakukhombisa khona ukuthi wena uzoba la kuba nomfula la bakukhombisa khona ukuthi wena umfula ozokwenza kuwo izinto nawo so ubusekhaya lo mfula lo ngihamba ngehle ngisuke la kade ngihlala khona ngisebenzela khona kude eJoburg ngehle ngize la so njalo kufanele ngihambe ngibuye ngize ekhaya kodwa mase kuthiwa yena akaqale so nje ngathi ayi wayiqala untombazane wami initiation yakhe yazi mina ngazi ukuthi umuntu onjani wavele waba nesibindi wazenzela wayenza yonke into kwafuneke ayenze nami ngapha ngiyenza mina ngiyahamba ngiyamshiya la ekhaya. Ngaleso sikhathi mina kuphela osebenzayo la ekhaya imina kuphela osebenzayo kubantwana abawu4 nomyeni imina kuphela futhi umyeni ngiyabona nje ukuthi umsebenzi nje kwavele waphela ngoba phela manje uyena obethi noma sekunzima kimi angisekele enza izinto kusho ukuthi bebebona ukuthi angiyizwa lento abathi angiyenze ukuthi fanele ngiyenze ngoba ngisanemali ngisanayo yonke into engiyitholayo ngithola yonke into engiyifunayo so waphelela umsebenzi. Ngaleso sikhathi-ke ngisiqala i-initiation akusebenzi muntu ekhaya kusebenza mina kuphela yena bese nginethemba ngoba ubeseqeda bezobhala i-exam yakhe nje yokuthi uyaqeda cabanga u-October ngaleso sikhathi ebuyele ekhaya. Okay ngifuna ukuza la ukuthi i-initiation ayifani ama-initiation wethu angeke azafani singabandawonye umntanami lo ngikhuluma ngaye ngisho ukuthi i-initiation yakhe abantu bakhe bebeza ngendlebe bakhulume ey'ndlebeni ifaka qala nje wakhanyisa ikhandlela bayakhuluma wathandaza bayakhuluma bayamtshela ukuthi hambe endaweni ethile mina abami beza ngamaphupho beza nangama-vision uyayibona leyo nto ukuthi akufananwa kahle wayihamba yakhe indlela wayihamba indlela yakhe enzima angakwazi ukuthi ayishere namuntu ngoba mayeshera nami angazi lokho akushoyo ngoba akufanani indlela yena kenza ngayo ayifani nendlela mina engenza ngayo kodwa senza into eyodwa ehamba umoya owodwa losiphethe njengoba ngikutshela nje ukuthi abantu bakhe babemtshela ukuthi njengamanje phuma uyokwenza ukuthi ngena la phuma la yabona ngizwe nje mase sengibuyile mhlawumbe maye ngihlebela lokho okuncane ukuthi namhlanje kwenzakaleni because mina naye vele ayishem mntanami ngiyamthanda ngeke ngize ngimenzele phansi angeke ngize ngimjikele because ngiya-understand ukuthi once ngaqala ngabheda ngiyashawa la
anginayo leyo nhliziyo leyo. Mhlampe that is why izinto zethu zakhona ukuklikha zahamba kahle. Ngikuxoxela ukuthi-ke kuleyo initiation yakhe yami naye bekuthi makufika izinto zobunzima kuwukuthi fanele kulungise ukuthila, ngithi umsamo wodwa lo sikhuluma ngawo ngoba siya kumsamo waseKhabo Ma, nami ngiKhabo Ma. Njengoba ngangichaza, uma ungaya nje emuva kuma-video ami uzolalela kahle ukuthi ngike ngakhuluma ngesibongo, ngakhuluma ngomsamo wasekhaya, ngaphinde ngakhuluma ngomsamo wakho. So mina ngizalelwe ekhaya, angizange ngize uma wamashade, ngiwumntwana womalume. Noma ngishadile-ke yebo, kodwa ngathi mase ngashada yena sengimtholile ngoba yena ngamtholela ekhaya nomfana wami omdala. Ngithe mase ngashada sengizothola abanye abantwana la kuleli khaya, cause bona bala emshadweni yes, kodwa izinto zabo zibhilonga ekhaya yesekhaya. So ngeke ngisho isibongo cishe ngasisho. Okay, ngisho ukuthi-ke yonke into eyayifanele yenzeke ngangikhonjiswa mina ngamaphupho, yena atshelwe ngqo. Kuqale kumina ngamaphupho, kuconfirme kuye ngqo. Uyayibona into besibambisene kanjalo futhi akusiyona i-initiation leyo, ngoba ukuthi masilungise kuwokunye ukulungisa, kodwa i-initiation eyakhe ngqo ibhekene naye. So izinto ey'dinga ukulungiswa kulowo msamo sasikwazi ukuthi ayibone yena, angitshele ukuthi yena sekufuneka alungise ini. Ya-understand-a ukuthi phela akasebenzi, mina ngiyasebenza, funeke silungise sizwane senze sidlule kahle kahle-ke. Indaba ilana-ke mangikhuluma kule video ngiqeda kuyiposta eyokugcina engiyipostile njengoba ngizophosta le, bengithi mina i-initiation ayifani. Ukhona initiate iminyaka engaka, omunye initiate iminyaka emingaka. Njengoba kade ngisho ukuthi ngaqala ngoFebruary yena waqala ngo-October, kodwa waqeda kuqala yena. Waqeda kuqala i-initiation yakhe wasebenza. Uyayibona leyo nto leyo. So le ndlela le ibanjezelwa yithina. Mina-ke nje yami yabanjezelwa yimina. Ngilokhu ngibambelele ekuthenini la ekhaya akekho umuntu osebenzayo, funeke ngisebenze, ngihambe ngibuyele emsebenzini. Uma ngifika emsebenzini ngithola le mimoya emibi, ngithola lezi zinto ezimbi ey'khona emsebenzini esiy'tholayo. Abantu niyabazi ukuthi bafika nezinto ey'hlukahlukene, nawe uhamba naleli light leli onalo abafike balibone. Laba abenzi bobubi-ke bayalicindezela le light yakho, bayicindezele. Wena uhlala emsebenzini ucindezelekile, izinto zakho ziyahlehla emuva. So nje yilo nto engishoyo ukuthi abantu bakho mabethi yekela umsebenzi, mina basebekudala beshilo, ngibabona futhi ukuthi bafuna ngiyekele umsebenzi, kodwa ngahlala ngasebenza ngiyitshela ukuthi ngiyaphahla ngiyabacela, ngiyitshela ukuthi ngiyaphahla ngiyacela, ngiyakhuleka ngiyenzani, kanti ngiyabacika ngiyabacanula ngokuthi bona bafuna ukusebenza. Sengisholo ukuthi-ke ngaleyo nto yami le ngishoyo ukuthi i-initiation ayihambi ngendlela efanayo, iya kuwe iya ngawe. Eyakhe wabambelela wenza okushiwoyo, wavuka waphahla wenza konke, wakhala wenza konke, wanjani kahle kahle nje. Uyabona uma ukwi-initiation ngathi udinga ispace sakho, ngoba uba nama-moods, akusiyo ama-moods wokuthi uzonda abantu, yizinto okuzona umoya owakho uma uxhumene nabantu abadala. Maybe uyahluleka nokubona ukuthi manje bafunani, mhlawumbe uyahluleka nokubona ukuthi kufuneke ngenze njani-ke kuleli phupho leli. Uzoba wedwa, uzoba nje uzofila ukuthi mangihlale ngedwa. Yayibona leyo nto leyo. So nje le i-initiation ayimunandanga. Imunandi ngalesikhathi mase kuthiwa usuyambulelwa, usuyabona izinto, usuyabona. Ingalesikhathi usuqala ukusebenza, ingaleso sikhathi-ke mina ngifuna ukuqamba amanga. Initiation angizange ngiyibone ukuthi imnandi, ngabona nje ukuthi iyastressana. Kahle kahle ungaze udla amaphilisi e-depression, ungaze uye lapha ube ngathi uluhlanya, kanti cha awuguli.
phela nje imimoya le yakho iyakuyaluzisa, ifuna ukusebenza, ifuna ukwenza yonke into, amathonga aredi ukuthi asebenze, kanti wena awuboni ukuthi manje bafuna ukusebenza. Futhi noma ngabe uyabona uzokwenzani uma unga-understand amaphupho akho onawo. Mntana ethonga, sukuma uma ngabe kukhona ongaku-understand, ifuna ukuthi u-understandiswe. Uma ngabe kukhona la uhluleka khona, zama nawe ukuthi ubheke ukuthi ngenza kanjani, ngoba uyazibambezela. Zonke izinto ziyokhululwa nguwe, konke kuyokhululwa nguwe. Abantwana bakho ngaleso sikhathi uma ngikuxoxela mntana ethonga ukuthi kwakungasebenzi muntu la ekhaya, uyena owaqala wasebenza wavula indlela. Ukuqala kwakho ukusebenza ngokukamoya kwaba yi-breakthrough kumina, kwaba ukuthi namhlanje sekungcono, sekukhona yena uyasebenza ekhaya, uyabona. Emva kalokho bafika kumina baba aggressive ukuthi njengamanje uye ekhaya. Ngathi uma ngifika ekhaya ngahlala emsebenzini angile, kwaphela 2 months ngihlele ekhaya. Ngaleso sikhathi ngixakekile ukuthi ngempela uyabona ukuthi uyazi mase sebekuthatha bekwenza ukuthi manje shona ekhaya uyohlala, ngoba thina sifuna ukusebenza, sifuna ukwenzani, ave kuba buhlungu. Uzoyeka nawe emsebenzini uyeke kabuhlungu, uzoyeka nawe la ukhona, ibhizinisi yakho nayo izoshona phansi uma ngabe sebefuna ukuthi basebenze. Zonke izinto zakho ziyoba inkinga. Ngizobuya abantwana bethonga, bengathanda ukuthi ividiyo ibe yinde kakhulu. Ngizobuya kwevidiyo elandelayo ngikwazi ukunixoxela ukuthi ngithe mase ngibuyile ekhaya kwenzakalani. Ngiyabonga ukungilalela, ngicela ulike bese uyasubscribe uphinde ucommente below. Ngiyanithanda kakhulu, sacela nje nenze umusa kumina, ningenzele nje umusa ukuthi ningilalele kahle, bese nenza nani umusa kunina ukuthi nivule indlebe zenu zilalele ngeindlebe zikamoya. uNkulunkulu makabe nathi, uJehova uvele inqangi ahlale nathi ngezikhathi zonke, asembulele, asivulele indlela, avale igodi lezi esiyinyathelayo endleleni, avale ikhinsikhinsi zonke, amabhodlela lawa esiwanyathelayo obuhlungu esiwazwayo, sicela makasiqhelisele wona. Bese kuthi lezi indawo esivalelwe kuzo ukuthi singakhona ukubona injabulo yethu, makasivulele lezi indawo lezi ezivalekile. Lapho mase ngikhuluma ngeindawo ezivalekile, ngikhuluma ngezinto eziboshiweyo, ngikhuluma ngezinto amafindo aboshiweyo, ngikhuluma ngezinto ezibekwa kuthina ezobumnyama. uNkulunkulu makasiqaqele amafindo, asenzele, asipheyivele indlela yethu ukuthi mayibe yinhle. Ngiyabonga kakhulu, ngize nginibone ngevidiyo elandelayo. Cela ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyanithanda kakhulu emakhaya. Nisale